Yes, reka usuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turi ku itariki n'ubundi 19 z'ukwezi kwa mbere, umwaka ni 2026. Ni mu karere ka Kicukiro, akarere kari mu mujyi wa Kigali, akarere kari mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, kaza ku isonga mu kuba ariko karere gakunda kugenda kumvikanamo impanuka za hato na hato. Ngira ngo mu majwi y'abantu bagiye batandukanye, mwagiye mwumva muri aya majwi bakomeza kugenda babaza batariko aka karere ka Kicukiro byagenze gute, kubera iki ariko karere gakunda kuberamo impanuka nyinshi. Ngira ngo muri kubona kuri screen zanyu ukuntu iyo modoka yagize gutya igongana n'indi modoka, hanyuma rero indi impanuka muri rigori nk'uko muri kubibona. Muri kumva amajwi y'abantu bagiye batandukanye bati mukuremo umuntu. Ngira ngo umuntu wari witwaye nyine yari akiri no muri iyi modoka, wumvaga ko bavuga ati mukuremo abantu, mukuremo umuntu, dore iyi modoka iri gucumba, yaboneka ataza kuba yahasiga ubuzima. Rero ni video navuga ko yashimishije abantu bagiye batandukanye. Abaturarwanda dufite umutima mwiza wo gutabara uri mu kaga, uri mu bihe bigoye, n'umushungeraho gukamutabara. Ni ibintu byiza byo kwishimirwa. So rero abakoze cyane, gusa amakuru kugeza kuri ubu ngubu ahari ni uko nta muntu n'umwe biramenyekana ko yaba yasize ubuzima cyangwa se yaguye muri iyi mpanuka. Wenda ngira ngo turaza gukomeza kugenda tubakurikiranira iby'iyi nkuru. Tukiri ahangaha kandi tunyarukiye mu gihugu cya Kenya, ndababwira ko umwana w'imyaka 7 wabuze ku itariki 23 ukwezi kwa 12 2025, ku itariki 8 z'uku kwezi kwa mbere 2026 nibwo uyu mwana yaje kuza kuba yatoragurwa iruhande rw'umugezi wari mu gace k'iwabo, dore ko bivugwa ko uyu mwana yaje kuza kwicwa n'umuntu wari utuye muri izo quartier. Uyu mwana ngo yari agiye kuri boutique kugura akantu, hanyuma rero ngo uyu muntu agira gutya aramufata aramwica, amuta mu mugezi. Nyuma rero byaje kumenyekana ari uko uyu muntu wamwishe ngo abuze amahoro, bitewe n'uko yatekerezaga ukuntu yishe uyu mwana akamuta mu mugezi, yakabura amahoro, akumva nyine muri we adatuje, ajya kwirega. Akaba rero yarahise ashyikirizwa inzego z'umutekano, ubwo nyine harimo na polisi hariya muri Kenya, kugira ngo n'ubundi akurikiranweho ibi byaha, n'ubundi akurikiranweho. So mwundire mbashimire.